la impazela. Hallelujah. Awuphuma la. Akhona ukuhlupha sami umfundisi uthi thina igama lika Jesu awume. Yeah. Nakuphuma Jesu. Sume. Yeah. Nakuyabona ukuthi umuntu uthethe demon lang. Thula. Sume, thula. Sifuna ukuva ngokuthi uthini empilweni yakho. Jesus. Hallelujah. Amen. Kunjengana ungala enkozweni. Abe khona demon lengane ukuthi man ulishela ngaphansi. Uthi except demon lang sala la. Sifuna lokho inkosi la bayakubona. Hallelujah. Kange we athi ke nangabe uvuka ukwatile. Athi namhla uwe embhedzeni. Yeah. Ngithi ukuthi usho umthini. So mawe embhedzeni uvuka athe ngokuya nemali. So limata bonke so ukwatela bonke manje inkosi sisibusise. Amen. So siyabonga bazalwane sesikhona. Siyanithanda bazalwane. Kakhulu eNkulunkulu wasibitela ukuthi simchumayele. Kubitwa ke kuyabita bazalwane. Hallelujah. Amen. Nabe nje ukabitwa kahle uvakashile ekushumayeleni. Funa bakulungisela amaphilisi ahlukene. Amaphilisi aPP. Yeah. Ngoba bahlupha abantu mina ngoba. Bathi mina ngithanda lokho umhlupho. Ngoba ngitiwe mina ngibonza ngiyahlupha kade ukuthi hayi kusiyaqonda. Hallelujah. Ndabona njalo bazalwane. Bese waye mnebude umzalwane lo angitshela uyahlupha lo nengane. Lo nengane lokutshela mina uthunywe uNkulunkulu. Umthanda kabi nomuntu lokuthiwa uyahlupha loya. Ngoba into that ayishumayela akabuyeli emuva. Yeah. Hallelujah. So ufuna wathi ekhaya nangabe unemkhana uthiwa uyahlupha kepha ubomletha lakithi. La utawuphuma lapha enebe la ngoba sishumayela yonke into lendawo uthini. Yeah. Sithi uthi uyena libe libuyele libuzo wathi umfundisi ushito uthi uyadinga ngiyayenda naye. Yeah. Sendaba yengiyendeke kanje ngiqinisele qonuse. Ngoba khona boqonisile. Hallelujah. Amen. Sindabona kanje ngiqonuse but nje ngivile uNkulunkulu usuthithela khona ngimfundisi egameni lika Jesu. Ngoba uNkulunkulu usebenzisa abantu labayendile into le inkosi isifusise. So sesikhona abazalwane siyanithanda siyabonga. Nala ngibona kunebuso lobusha la bengikathela abaye bangani bami. Ubona imibhudo usithi umshayele la usuka kaManzini uyi-security. Ngathi masikofikile then ke bese kuthi ngalesibili brother big brother nababedla mina ngawucela bangiphelele kaManzini ngithole licini intolo ngabo 2 bathi bacela nokushumayela emaphoyiseni angadi kaManzini bathi khona 27 futhi ngicela bangiphelele ngiyathanza ukuthi bangiphethe kwabedla mina big brother nabedla mina kusende ngakhona 27 nase sisemaphoyiseni siyoshumayela khona inkosi sibusise. So kaManzini station esikhulu babesho ngena uye ayivelela ngishumayela khona angithinga ngombili ngicela ukuthi babe khona siyathinga ukuthi sibe nawo namadoda lokuthi ngithande kuhamba nemadoda angithandi kuhamba nabomama umthetho wami njengale nakusinziswa bomama ngithandi kuhamba nabo but nangihamba nabo kufuna babe nemadoda abo. So nje noma nguthola ukhulu ukuthi ngabulift ngabulifta ngengweshana ngaloso ukuthi ukuhamba uma ngibona nje make kakhulu kade lapha sebancane umakotana basisi ngishalela ngathi ngubona because Bible lithi kubalekele konke lokubi nalokubonakala. So nje nami uyenela sesika wona nje ubosofusalo wathi namhla ukuthi nangubona ngibona kuthana ngoba phela ngangangithola leliso libona fast lamepha kithi ngathi mama uyabona bengingithothi. Hallelujah. Iphile nawo onke amajika lo ngawacaba so ngibona ngithethe lapha izingcinzi ngobani lo ya usandala la sengibukelela lapho sengikhuluma ngezinto kanti hayi ukhuluma nje kaze ngibonile udaba sengikutshela ukuthi athi ngibonile lapha bona bomanda ukuthi awubonile umuntu hayi ngibonile fast ngaleliso. Hallelujah. So ngethu konje ukuthi ungethu ukuthi umfundisi wakho uhlakaniphile mavusani uyadikele bekala ngempilo and mavusani yabonakala ukuthi mavusani sokusinzisile noma likithi imali lethu mavusani bekajikala ngeliyajikele nje abona kubani akona ngale ndlela bakathanda bengayi mavusani ayidinga akona namehlo akho kwenda but Jesu amuhle
Jesu. Amuhle Jesu. Amuhle Jesu. Namo usakhuluma nzabatangu. Hallelujah. Sonke sitawugcina sitekathi nzabatangu. Hallelujah. Bazalwane kwakukhulu kusinziswa kwethu. Makamane nimbonile labazalwane. Impilo yami itekile ukuthi ate nginanaka abazalwane wathi ungabodenda tinto lebodenda kade ngisangasinziswa nasosinzisiwe. Music lebo udlala usangasinziswa. Ngabovama kuye emaklabhini bengiye emaklabhini mina. Bengiye emaphathini. Ngiyakhumbula ukuthi wazana wasondzela wathi emaphathini babe emaphathini ba. Uyathi kusibengiye ephathini eclub emaklab ngephathini emaphathini. But nasemsenzisiwe hayi ukuthi lenyama ayifuni ke ephathini. But ngalokuthi akusasimbe lophila ngosenkrestu. Angisayi emaphathini nalabangani bami ngiyabathi. Hallelujah. Labangani bami besiphila nabo ngiyabathi. Nabo mangidibana nabo nyalo bathi emjalisi. It's I said about you are missing out. Yeah. You are missing out. I said, you are missing out. Yeah. We are thinking of jive from a piano. Best we have a conviction of a shallow piano, but now I saw a shy. Jive us by him about my piano. I have a piano, I see jive my piano since it's just swing horse. And my piano don't figure pencil through. See the second side jive a tape, jive a tape, and go to see. You see, but I have to see what they've done. Oh, my God, I don't see what. Send the corner to the team. Now, dear, I'm corner big jive. Send to the corner. Sasha was. Send Julian was. Sasha, don't tell what go on. It's if I shall remember me. Where is it? I shall remember. Now the Vatican get it away. Illegal may be a tip of us. I will not. Oh, no. If you never look at hallelujah. Yapela netsipa. Yapela netsipa. Sathola ivangeli, sathola into lemile. Yes. Hey, somama nasasayela endluli. Jesus. Endluli lento lesiphethe egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. So siyabonga bazalwane sesikhona. Njengoba bekashito babekamini. Mina won't belong la ngini. Ngento wanje ukuthi ngiyanithanda nekuthi ke ngifuna lokuthi lo la ngithume kuona uNkulunkulu ngitshele njengoba kunjalo. Yes. And lokuhle uNkulunkulu imihla nemalanga unginika sibindi to speak the word of God in these last days with boldness. Yes. Because every one of us is still going to stand before the judgment seat of God and give account. Yes. Of what he or she has done on earth. Jesus. Hallelujah. Amen. We are still going to stand. Whether you like it or you don't like it, you are still going to stand before the judgment seat and give account. In fact, ingozi tabisifuta lokhu ngemabomu ayo. Hayi kusitha besikuta ingathi ngakuboni lesikwenza konyaka. Itabe ifuna ukuthi sizokhulumela sithi inkosi yathi kwehlulela kwakho kungifanele. Mina lokungiwelile yet I told myself and I was telling people ukuthi I'm born again but nayi lempilo bengiyiphila. Ngiyayibona ngoba lithi la uNkulunkulu lempilo itawubekwe baleni. For everyone to see. Lithi lasikhuluma konyaka nabe nje khona bahlebako lana lithi kuyawuvela ebaleni someday. Yeah. Kuthiwa kuyawenza bamlonyeni. Abe nje ukhuluma kabi lemfundisi ukhuluma kabi ngamntana enkosi ukhuluma kabi ngasibali wami lapha la shabangu make dlamini ukhuluma kabi ngayo uyamhleba nawufika lapho kuyovela usinatha njenganje lefuna kumuntu. Uyakhumbula indlana usineka la. Uthibe usineka. Bese uthi inkosi vele kwehlulela kwakho kumfanele ngambe ngesokwe. Oh yes. Hallelujah. Yes. That's going to happen. Someday we shall see Jesus. Oh, yes. And we shall sing glory to the Son of the living God. Nekuthi sele imadoda. Lelo lentaba bazalwane. Yena yoba mnanzi. Navulwa la navulwa lencwadi ngoba kusuka kunengilosi. Beyafika nje yona emails. Nafika 10 yakho. Bese ayabitwa lamagama lamakhulu.
Uyobuthe ishukela lapho. Uyobona singithi ukule ngokotho lokuthanga uyobvela nakubone kubhaliwe la Victor Masilela present. Woo! I can't wait for the day. Oh yes. Ngoba it's for eternity. Oh yes. Hayi ukuthi ungemhlambe kwa 3 days. No, impilo yakho yonke kusebenza gogo Dlamini present. So, the check of check according to the book of Revelation chapter 20. Incwadi esambulu. Kuthiwa Makamata ku lama gomo bongekile. How present. Bese uthobo simphele ba. Ah, Jesus. Kuthiwa kude lo baleka. Kuthiwa kude lo baleka. Yeah. Noma abanye yakona umonje yalona inkozelo uthi umonje. Awunomonje le. Ngibani wathi umonje? Kude umonje le. Lana kuneke nglosi lethu mini. Manje uNkulunkulu lokhona baNkulunkulu kulenzayo lesitabe sikubamba nje. Go serious. Yes. Nenglosi lethu kumele nje ukubamba thi ukubambise njengeweswalo omncane siyaphethethelisa. Sethi yokujika emgodzini longanamkhawulo. Kuthiwa la ikhona impethu yakhona igunya engasashi. Kuthiwa it is called the bottomless pit. Hayi uNkulunkulu ukuthi kusifiso sakhe kwinzando yakhe ukuthi abantu bayikulahleni baphakathi imisebenzi lesiyenda nyalo. Yosibena nyalo nje bazalwane siyakha indlu siyakha uyakala usakha indlu yakho umoya noma sakha ubona. Yes. And this we shall reap what we are sowing now. So ke kubili bazalwane kunelizulu kunesihoko and you won't miss lo kunye kwaloko. Nabe nyalo usebenzele bomnyameni vele besogwele. And ngiyafika lamalanga nasuyithola nadalo wami sikhanzele enye imoto ngathi ngiyajwayela ngathi ngisangalithenga iphepha. Abemba ngakhanzela imoto iphelile. Phelile ngeva khulu ngathi umama bebe bangasinziswa. Sebavele nyalo balinzile. Enzaweni yokulinza. Ngoba bazalwane angakuyenga sathane athi hayi chubeka undarandare wena usenemalanga lathi uzaphila. Lithi lingakashoni la. Sibe uqhamuke nje itrunk yaphelela ngomabhiliki and bekuyi one way uthi labonga yakhona yaphila yanicetha nabasikotela. Labo awutholi ne chance ukuthi Nkosi ngithethelele amaqala ami uvele uthi bayibale. Uthi zwi sineke lese sike sabona kanenge kufa siyathi. Phela siyathi siyakwazi ukufika abo 6 to 7 hours utohlinga. Lo tohlinga nawe uyakutheater ufika kuqoqezi. How are you Mr. Masilela? How are you feeling? I hear that you play golf. How is golf? I know someday you will teach me how to play golf. Kube kuhlaba. La kuhlaba ukuthi bafuna ukubise theater. Uthi I will teach you how to play golf. Nya. Unjalo ukufa. Hallelujah. Kufanele uze kusho ukuthi ngeke ukufikele wena usaphila phila. Kufanele ngoba iBhayibheli lithi asihlale silungile ngoba singalathi isuku nelihora. Le kufanele kubuya kweNkosi Jesu, Inkosi isibusise. So ke siyabonga nje bazalwane ukuthi sikhona siyakhumbutana. Brother, big brother babe Dlamini B. Sun Tuesday sivukela le tabeni langa lemzini Inkosi isibusise. Iyakhuluma Inkosi nakhona le. And kuyangijabulisa lokuthi bameme njalo mina. Amen. Kuze nangibona lokuthi sengilehlisile izinga lokukhona Inkosi. I am under my invitations. Ngoba uNkulunkulu uyafika abatshela abantu ukuthi yathi lamuntu kulamalanga lothi. Jesus. Wena njani? Lothi. La nje utawuvuka bomama abakushumayela. Nabashumayela utawubona ngekumenye utawuva ukuthi make shonge bambithile kuleli viki uye Pretoria. Kuleli viki imali uNkulunkulu mabayokubitha uyoshumayela uyakufumba. Kodwa bafike babeke nje envelope ka 15,000. Kanti kunesidingo sa 15,000 awukayeni lo lesikhathi uvuma wena ube obedient to the word of God uNkulunkulu kuba lesingo sakho ekhaya usibadzinga ilendlo seyiqale kunethwa le. Hallelujah. Funga kubazalwane ngiyacela namuhla ngicela ukuthi bomake bavuke emthandazweni. Make baseshalom mvukane emthandazweni. Nithi thandazele nini niwathandazelela amadoda enu.
niwuthandazela umndeni wenu. Mina ngalimala 2011 ngiphakamisa nje speaker ngathi kwathi iqhula ngemuva ngahamba nako. 2020 ngabanjwa iCovid yagijima yaya le kulelo ngalimala kubo ngahlala phansi kwabitha msinyoyo operation siyathukuma la ukani niswenge uzofika lolo suku kulele indvodza funa kuvuka umthandazo wakho umhluphile lo make mnenkula into yengane yendvodza nayigula wokuthanda akawathi like emuthi ahambe nje only 30 minutes ngathi 2 hours nawe lapha ngiyakutshela ingane lemunayo baba sikasesingabo solungabuyi wendana bese kune traffic uthi traffic la uyadlala nawuphila ubusa ngami ngoba ngiyagula mina yebo kulela indvodza ibe nemgogodla amoya inako lendvodza thandazo wakho nguwe otakuqinisa bafana batakushayela bathi sisi sinawe ntombi emthandazweni nabasuka lapho bakuqisha iqingo bakubona bodali bakho sokufuna wena ubuke lendvodza nemthandazo wakho lo uthandaza la nemthandazo lo uthandaza wedwa nyalo ningabuki loboswethi lavo uyaphela lo tawuvuka kugula la as we grow older lo mtimba uvusa tinyala takatsele kuzinga ukuthi sithandaze uNkulunkulu asite ukuthi kungafiki kulimala endodzeni yakho ngiyacela nje ukuthi madodza lana ningabothanda kucenza nalama afanele khona ukuchaya sikhuthana ngoba ulimala le ngemuva kulowa back babesho nawe uyohesha babe ungabe isikhuthana ubuke ukuthi uhesha njani kuna nabutshani napa mlangela nabutshani napa lokungathi kungwema loqinile uyayishaya ibheke uye ukuqhula ngemva komama ukuthi yazi ukuyekele 2-3 years uthe kuye kuthi as you grow older waqala was 45 yethu sekuyaqala kuhle ukusiza ulanze amabrufen ngenta njalo mina ngilanze amabrufen amabrufen agijima la afika kushaya ukuthi nzima bengiphila ngawo bengiphila ngamabrufen kanti sengonakele vele sengilimele. Hallelujah. Amen. Ngiyacela madalo mlamandla ngiyacela ukugula nekulimala akusiyo into lesi-applyela iyakufikela ngesikhathi sayo and ifuna sibe careful and Satan uyaqhakela etimilweni tethu size silimale noma singakafuni kulimala inkosi ibe nathi. Amen. Hallelujah. So ngiyadinga ukuthi bazalwane vele kugcizelele ukuthi nasisebenza emakhaya asicaphele and nawuphakamisa into noma ukhuthele kwani kube nendlela yokuyiphakamisa into ibheki delicate bazana ngibuya nami kwabamuso kaNkulunkulu nemthandazo webazalwane kanye nemkamo ukuthi ngize ngiphile ngibele ngini nyala kusengankinga but ke who knows lebe ngihlizwe nabo labanye sebahamba ngama-wheelchair kubuhlungu ukuthi uhamba nge-wheelchair kanti wake wahamba ematubane uthi buke ithombe takho lapho shaziviti khona kanti ukhansi ohledile ubabone bagijima lapha ngaphandle ukuthi ingozi I wish ukuthi bekube manje ngimlona ngosi ungiyekeleleni kanti na uthandaza athi ngikube ufuna ukuthi uyebamba kulungile wena uyebona ngosi this is true ngibuya phansi ne-wheelchair thandaza unemandla bazalwane thandaza sitawuthandaza ngokasenta ukuthi Sathane akhona ukusishaya noma ngayiphi indlela ngoba Sathane uyakhona ukushaya namthimbele athi uyadlula ukugijima uyashumayela asekuthi nje ngibambe komjuba lefunyama noma kujubelesana bengini uyathi ngini plan awuyathi ngini bafakela unyawo lolu-artificial konke lokhu nasekuthandazele kungendeki bazalwane ngoba njengoba sinetinkinga letiningi kangaka kugula kuyangena lamthimbeni but hayi ukuthi bayokufaka tinyawo tibe artificial bakujube imikhono ubese sokhanza ukuthi ushaya ngesandla lesi-artificial futhi sithandazele lokhu bazalwane angeke kusonzele kithi inkosi esibusise ngicela ke bazalwane sithandaze akune ndlela wadlamile nguthanza kakhulu ngithanza le ndodza le sazathi bana the first days dibana
ejimini ngavele ngayithanda le ndoda. Amen. Siyabonga ukuthi ukhona namawakhe bazosibashaya le ntando. Kanye futhi namangaliso my son with his beautiful wife. Siyabonga bovungazi. Asibashaya le ntando nabona uthando ke lapha ngemuva. My daughter suka nabo le emuva nabo nokwanda. Nawo nokwanda nabo bazalwane. Nathi basuka le ngalolu kuphela. Nokwanda ke nowafunda wasiziswa funda grade 5. So la mbasike so simlusile la siyathandaza ukuthi kulobu gulukudu nobukhona lapha emvasi kungambambi ngoba lapha emvasi kunebugulukudu enguvama kuvuka eminyakeni wesibili noma wesithathu so simjongele simshebile nokwanda simbhalele amabinoculars asezulwini inkosi isibusise sifuna jike ne-degree ngoba ulanze yona la akalanzi isisu akalanzi namfanizodla haleluya akalanzi nasiphosiso haleluya akalanzi lo masonto wabithwa ngemsonto lo masonto akalanzi umfanizodla Wanatu manje yatabeza kauza umfanizodla wakude kude akuna ma allowances akuna lutho bese kuba na coach wami bazalwane but no ngiyamthanda umshumayelo ngathi umshayele bazalwane wena yena ke uzowadliwa impilo yabo maka nabolile bengakaqala ijima mina nabo mayibongo uthi le mpilo yabo nje yafika yamudla wathi uthi uyawuthanda lo mndeni lo ngiyothandaza la uthandaza khona manje ke lokubi ngaye hayi lajimisana lo manje so ngawucela nje ebhutino ukuthi kunakho make lana bobaba lengibabonile ukuthi ufuna ubathathe haleluya ngibatshelile ngathi ngabathengele ama-tight bathengele ukwazi uwala ngoba bhutino wabazalwane uyajimisana vele nje athi hayi sitawenda nje kancane mabeshonga kancane nje kancane wakhe ngiyakutshela kusindlana athi sesiyakhetha kanye lokuthole sesiyakhetha kanye lo hayi sathi nithi ngiyakhetha athi hayi nako ukugcina but ngakuthatha utadiva ungcono kakhulu inkosi isibusise so ke kunesihloko lesincane lengicela sithakazele kuso lesithi jabulisa Nkulunkulu in your generation. Please God in your generation. Jabulisa Nkulunkulu Esitukulwaneni Sakho. Njengoba sinzisiwe bazalwane we are called to please God. So ngicela ukuthi ke sithandaze bazalwane elangeni lelihle naleli mnanzi labo babe siyathi ukuthi basiphelele kahle lamakhabo babomaka. Nebe nje bakutshela ukuthi bakubekele ingakha nembitho nembuye namhla kufuna ukudlela okungcono. Inkukhu yonke nje kwenza ukuthi yakho brother. Imoto yale ngada bethu no. Awuya kwathula babambele kanjalo. Lenyuka ngenzamba kokuphuma lapha. Umfana babambele kanjalo bese bakale bangibaba bethi ni nakudathile ku. Babe bese alibele babe la ikabade belafunula kamalate la. Inhloko emfanele. Uphambukane. Abantu bathi baphambukane. Jabulusa lekinto. Bonke namathumbuhle bonke ngeyuqala nawo wasekwende kuhlabe inkukhu bathi ihlabe usingasese wosingingila uqala ngayo kweyibu akazi ngekho asidlani yonke lenkukhu yani yonke lenkukhu vele usingingila hayi mama ithathuli haleluya incwadi ya Acts chapter 13 verse 36 bese siyathandaza sibuka umuntu lo wajabulisa Nkulunkulu ku generation yakhe wase uyafa lokusho ukuthi uNkulunkulu ufuna simkhonde in our generation size sendlule siqale kahle nasinziswa siphinde siphethe kahle njenga David akusho ukuthi along the way samkhonda kude lokutaweni incwadi yezenzo chapter 13 verse 36 Acts chapter 13 verse 36 kuphela bese siyaphuma egameni lenkosi. Phela Davida wenda
Davide wenda inthando yaNkulunkulu ngesikhathi sekuphila kwakhe. Wenda njani ngesikhathi sekuphila kwakhe? Wenda njani ngesikhathi sekuphila kwakhe? Awazange inthando yakhe David. Wenda inthando yabani? Asitibute ukuthi ngabe mina ngiyayenda yini inthando yaNkulunkulu. Kule kuphila nje lengiphilayo ngabe ngiyayenda yini inthando yaNkulunkulu. Holy Spirit, search me. Search me, Holy Ghost. Ngabe ngiyayenda yini incwadi yemisebenzi yabapostoli, Acts chapter 13 verse 36. Davide esikhathini sekuphila kwakhe wenda njani? Tell usiqalele phansi manje bese siyathandaza. Phela Davide wenda inthando yaNkulunkulu ngesikhathi sekuphila kwakhe. Wase uyafa wembelwa eceleni kwabokhokho bakhe wabola. Never bazalwane. Lesingisi lithi la verse 36. For David, after he had saved his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid into his fathers and saw corruption. Wabona kufa. Babe live lakho liyaphila Nkosi, sibusise ngalo babe. Wendele buhle begama la Jesu Kristu Nkosi. Manje naphakathe. Amen and amen. David esikhathini sakhe waphila emhlabeni. Waqala ukuphila impilo yesaba uNkulunkulu angumuntu lomusha. And David ufika la khona uNkulunkulu amkhetha khona athi sengimtholile umuntu wenhlitiyo yami. Akakatiwa ngumuntu David. Akuthi inkuthi size sibonwe bantu, sende lokwentiwa abantu, sijatshulele bantu kuze uNkulunkulu athokote ngetimpilo tethu. uNkulunkulu is a God that searches the heart. Kuthiwa ngesikhathi uNkulunkulu asho njalo, it was after Saul disobeyed the word of God. Saul was the king, ordained and anointed by God, but wangalendi wangalaleli ilizwi laNkulunkulu. There was a time uNkulunkulu wakhuluma nguye Saul akhuluma with the prophet Samuel, wathi ngimthumile Saul kanye nempi yakhe ukuthi bayobulala ama-Amaleki, babulale Salukwati, babulale Goba mkhulu, babulale umntwana, babulale luswane, babulale tinkomo, babulale timbuti, babulale konke, babuyele bamtshela ukuthi babulele konke. Lithi iBhayibheli kunemadoda lahamba nawo, wathi nakafika lena athi la madoda ngeke uqale Nkosi Saul. Esibayeni sakho awunazo tinkomo, awunawo mahashi, awunawo makamela, lakhuluphele. Asibulale lokonzile, sithathe lokukhuluphele, sitigcinele bona nawo into okhona kufuya. Lithi iBhayibheli Saul disobeyed the word of God, lelakhulunywa kuye ngemprofeti Samuel. Lithi bakhetha lokukhuluphele, bakubeka eceleni, bakhetha netimvu, bakhetha nemazinyane, bakhetha nematholo lakhuluphele eluhlobo loluthito lemaBrahman. Lithi la uNkulunkulu base bayajika babuyele emuva kho nemadoda lahamba nawo baseta lemuva tisele tilwane uselete emakamela nemazinyane awo, timvu, timbuti, tinkomo, kusele emuva kwabhonsa. Kanti Saul uyafika utshela Samuel, uthi Samuel ngibulele konke lothi ngikubulala. Uthi Samuel ngiyeva ukuthi ukubulele konke, but walo umsindo lemuvako lelo. Uthi lo msindo lo uvako ngilamadoda lebe ngihamba nawo athi dasithathe lokukhuluphele. Kunemsindo lovakalayo empilweni tethu lo utawusela ukuthi singafike ekhaya. But laba thola ukuthi David pleased God in his own generation. Letha baleyo bazalwane inkulu kakhulu ukuthi he pleased God, akazange Jabulisa abantu. Kulamalanga asifuni futhi asikhoni kumjabulisa uNkulunkulu ngoba sesaba abantu batawuthini. Jesus. Kulamalanga lana kunetitayela letikhona ngiyabona kulamalanga bangabonga uNkulunkulu sakasibona ishalom. Kunetayela ekhona kulamalanga lethi ulwabo. Kumatumbatana nabomake bavula bese bashasco bese rayitela lechayipha. Niyabona lokho kulamalanga. Ukhoze ukuthi ngumhlulu. Ubafika ukuthi lo unehlole lipopo njengamdimela ngabe ngaphuma. Kulamalanga kuyahulwa.
Ukhaza umchino umhle ulaphethu usipompom but lapho ubakhaza basha kwesibala semahashi bathi asathi kulomnyaka otawu bathi abawulele. Nyalo utawukhanza ukuthi kutasitayela. Lesitawu besithi qho sikhovana la inhloko utheluthu. Konke kuyini? Yeah. Sathane uyadlala ngebantu. Ungabuki nekusilento lena baba na uthi kwesibweni upresentable yini khona umuntu angamthanza nje nawo nje. Umsindo loyo etindlebeni taNkulunkulu. But David pleased God in his own generation. Then he died. Akazange aphelele endleleni David. Thina ngitho latendile David lebethi ngamthokothisa uNkulunkulu along way but lebeka kwenda David abebuyela uNkulunkulu nabe khona konile athi inkosi ngonile ngiqolele. Thank you Jesus. Umjabulisa lo uNkulunkulu. Yeah. That's why uNkulunkulu is in his own generation he pleased God. Oh yes. Nabe kwenda vile khona la ufika uhamba khona endleleni moyeni utawufe yakhulume athi la nothando sonile go back to God uthi Lord I come before you. Jesus. Don't tell me yes, I call myself a child of God. But utengosi sono lesingakavunywa ngosi asikathethelelo ngithethelele ngosi so that ngizokhona ukuqhubeka nendlela kutobhala nalo kuyabhala emlandweni kuthi mina nothando mazibuko in my own generation sengilomusha ngamjabulisa uNkulunkulu ngase ngiyafa. Jesus. Ngoba kuhle ukuthi uqale kahle as a believer uphinde uphile kahle. Yeah. Ngaqali kahle bese endleleni bese uphelele endleleni nawufika ekhaya. Hallelujah. Amen. Kuhle ukuthi uqale kahle uwe ulimale uthi David noma ngingaba kasikhombisa yesathana ungabojabula ngoba nginavuka uyavuka nendleleni. Hallelujah. Vuka bazalwane. Praise God. David wamjabulisa uNkulunkulu in his own generation. Wathi uNkulunkulu lona ngivula inhliziyo yami lo. Yeah. iBhayibheli lithi ngesikhathi ambuta Sawula abutwa nguSamuel wathi uthi wabulele ama-Amaleki wabulala konke but wani lo msindo lo nguvako. Wathi nake madoda ngihamba nawo. Lithi iBhayibheli wase uNkulunkulu uyalena kuSamuel wathi he muyekele lo muntu lona sengimalile. uNkulunkulu nabe awumathi noma sakwalile awuva futhi awuboni noma sakwalile. Athi ke uNkulunkulu kuwose abantu bamvele bayafa babhubhe ngekwesona lwathi ngiluphi ngilolokwathi uNkulunkulu phinza umesabe. Funa simathe uNkulunkulu and his voice. Funa sathi futhi ematricks nelimvi la Satan so that tokhona ukuhlukanisa la Satan nakabe yasihlasela noma usihlasela ngento lesizingako that time sathi uthi yathi lokhu akusiko kaNkulunkulu bona kubonakala kungathi kaNkulunkulu ngoba Satan lokubi lafuna kukuletha lokutosibula ukukhothisha njengelikhekhe noma lilibi la ekhathi ni baba ngeke ulibone khona ukuthi icing wena njalo Satan yasembathisa sona kunjalo thank you Jesus sembathisa sona asembathisa sona mina bekamshanga icingo lo licingo lami lo benemsindo ngoba bengalibambe embi kwebantu abami nemngamo futhi belungakhali vuke ngingedwana nguluthi ngibone ukuthi kusomlo mangane nasho ngasi labantu besifazane bebangana bengingabhali ukuthi intombi zodwa nohlanhla bengibhala ukuthi nabo wakadlamini ngisibabe edlamini kuze usinabo uyalibona lakhaya lapho namba bedlamini ngiyathi nokuthi ngibaba ngiyangihlupa ngambamba lo uyahlupa lo ngitsotsi inkombi abo amathenga boss Mr. Matsengo uthi nami Mr. Matsengo yasha ngambamba lo bazinani uyabona ukuthi uboshwe nje inkingo lakho walibamba ngazini baba uyafuna sona umsindo loyo but you have to please God in your own regeneration. Hallelujah. Hallelujah. Unyalo ntimo nyalo libandwa ngumngabe edala ngibambele hayi ngake sibani enyane ngamaklaba azalwa. Amen. Uyatakhela lempilo ngokuthi usonzele uNkulunkulu. Wena njani bazalwa? Sonzele uNkulunkulu. Asinkulu bese uNkulunkulu ufika uzalona. Umuntu wenhliziyo yami. I'm pleased with this. Phela kusuke yedwa na David uNkulunkulu lithi iBhayibheli. Banana phela bayifika bafika uso4. Kuna Elijah. Kuna Moses. Kuna David. La khuluma lokuthiwa uNkulunkulu bamjabulisa in their generation. Bese bazalwane sekuba kuna David, kuna Elijah, kuna Moses.
Moses kuthiwa wambita uNkulunkulu ngekuthi ngumngani, bese kuba naAbraham wambita ukuthi ngumngani wakhe. Ngaba yini uNkulunkulu wambita ngumngani wakhe? Waba ngumngani wakhe, uthiwa ngumngani, kuthiwa bebaqoqa naye uNkulunkulu ethendeni lokuhlangana. Hayi ku double story kodwa ethendeni. uNkulunkulu akafuni kungena endlini yakho, hlala endlini yakho lokakhe kahle, ufuna ukuhlala la kuwe. Yeah. Akajatjuliswa ngema-possessions, material things, ujatjuliswa nguwe, futhi akanenzaba ne-education yakho nemali yakho, akanenzaba nako konke ufuna wena, akanenzaba ne-background ukuthi ubuye ekhaya njani. And uNkulunkulu akavami ukubasebenzisa abantu lokhu ngazuthi babuye emakhaya noma ke labasibona hayi sengingashumayela sengingcono sengine-PhD in theology basoba uyosebenzisa bomama kuwena ubithe inkonzo wente konke ubeke konke amaplakathi uhambe uyo-advertise kuSwazi TV bomangaliso uyepho VOC asuke make mwele hambe nje ayokwenza iprinciple linye yekuhlala naNkulunkulu to pray. Abithe abantu uNkulunkulu from all walks of life. When advertiser ngema-connections akuphilwa ngema-connections la kuphilwa ngenzando yaNkulunkulu. Hamba yohlala manje mweli athi Nkosi kwenteke yakho enzando baseta abantu lapha kuyongena lapha enkonzweni licapacity yaleli hola ithi 15,000. Nkosi akwehle wena wena umsebenzi ophelele. Mina ngi-invite Nkosi kukhona bakho ngeke Nkosi ngene ngihlale enhlitshweni yakho ngibuse ngibe ngothandzekile wakho Nkosi. Ade wena ulungisa lebangani bakho ningathandazi nihlale nidlabo fish and chips lapha bo Happy Valley nidla fish leti roastwe kahle asemthanda ngoba kuyazilwa la na ufuna ukugcina nekujabulisa uNkulunkulu kuyathandazwa liyadliwa livi na ufuna kwasenhlitshweni yaNkulunkulu. Uthi Davide isecret lenayo ngilifihlile livi lakho Nkosi enhlitshweni nami kuze ngingoni kuwe. Oh yes. Believe in 2020. Yeah. Praise God. Yinye phela indlela yokujabulisa uNkulunkulu kwenda livi lakho. Yeah. Singeke enkonzweni isivakashi. But nasingale livi laNkulunkulu ngeke simjabulise uNkulunkulu. Ngeke simjabulise uNkulunkulu. uNkulunkulu ujajuliswa ukuthi sende livi lakhe ku generation yakhe yethu la siphila khona. Kuthiwe nje kunemfana lokhona kuthiwa nguNoah Zabethe. Yena yedwa out of 15,000 abafana yedwa nosaba uNkulunkulu. Oh yes. Manje kusibulela ukuthi nesifuna kwamba lelilene. Abantu bathi mangani kula malanga msuyabona ukuthi kunestandard in la masondweni uyaprofetwa la masondweni umprofeti ufike funa gano kuyaprofeti bagano masondweni bafundisi baganwa enyangano utshela noma nje ngita ka 2011 ngiyabona nasi nakazana sami thathile ngathatha yena sunemini wami hayi lo muntu sothi angithetha lo munyoni ufuna ulandzela lukhwekwe njengoba tibongo tithi nje tibongo sibe emakhala ahlukene kunabonhlo wazi ubosikobhodonolo mbona naselile ekhaya anisibuphi la lo mantombazane kuyaloya yebo mangaliso njengoba ushadile nje nangu lamavuso kuncelele khona namathela kuwe lo sebenza nabo batakuloya bayaloya labantwana abancane lo muthi banikwa bonina ngoba beya nema-checkers ama-checkers akanojika odwa tawujika nemuthi ubone la ekhaya liyahlipika leli khaya ngulo muthi bakuloyile loko mantombazane kwase bagana indoda yakho ungacabanga ukuthi uyayithanza kutobonisa stick to your wife and utawubona more blessings. Oh yes. Thank you Jesus. Abantu ngibani ngosiyekwe ungagazi ukugana umfundisi labamana mthinte ngithi mina njengoba wathi ukuthi ngumntwana Nkosi lapha akusebenzi lokho la ngiyawufaka lo moya zonke indawo la ngishumela khona sawusitikishe kubafati ustikishe lapho mama babesho umzanga nje so creative ungamshiya umshini
So ukala ukathathelela ukufaka kulabana abafaka emapaleti. Ngitshela manje ngifuna yena ngifuna ukupaleta uthi ekade so uyabona ukuthi unabo go black inento izinkina mo. Hallelujah. But I won't do that. I want to please God in my own generation. Nabhalwa ukuthiwa umfundisi Masilela wajabulisa Nkulunkulu. Now ujabulisa Nkulunkulu sesitothandaza bantu abajabule. Bantu bakubita ngesling. Bantu bathi ulibele. Bantu bathi awukho estyleni. Kungcono ngibe ngekho estyleni ngibe in kuJesu. Angibe out but ngibe in kuJesu. Funeka abantu labathi aba in kuJesu babe out. Etindweni kaSathane egameni lenkosi. La siyagcineka siyakhiwa. Kugcineka uzodinga otethu siyavikeleka naSathane akakhona ukungena. Emilweni yethu egameni lenkosi. Davide iphotha lethi iBhayibheli wathi nasaqala kumnaka uNkulunkulu asabona Sawula ukuthi lona ngumuntu waNkulunkulu. Lithi iBhayibheli wabonakala Davide ngalelelanga ahamba wevakala abafathi bahlabela basesitsheni. Bakhona bahlabela ngababe mpopo dlamini. Bathi mpopo dlamini unele kushisa tikhwama. Ubulele 10,000. Ngeja letinyanga lebe kanato tibulele only 1,000. Tega tinyanga kathi niyava ke lo mpopo ukuthi ke bana boMasilela bendalo. Sekudlalwa ngathi nyalo. Davide kuthiwa kwahlabela abafathi bathi Davide ubulele 10,000 beja Sawula noma lalela uNkulunkulu ubulele only 1,000. Wamlanza wanzi walandzela uNkulunkulu ngifuna ukutshela singathandazi titawuvuka titha. Athi vuka ititha ungekho enhlitiyweni noNkulunkulu. Wanzi wabasenhlitiyweni noNkulunkulu tiyavuka titha. Because sokugcina ukuthandaza lesikhathi uthandaza emadimoni ayathuthumela. Once you start to pray umkhonto uNkulunkulu ngamoya nangeqiniso you will have so many enemies but you will be victorious. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Asibelene vila uNkulunkulu. Mhlambe lo myanga ukuthi ukuthi mfundisi Masilela ngenda njani kuze ngibe ngilota ukuthi kuthiwe kimi ngijabulisile uNkulunkulu in my own generation. Lifunze livila uNkulunkulu 24/7. Thandaza onke malanga. Zila kudla yesaba uNkulunkulu wedwana ekoneni lakho zila thandaza. Read the word of God. You will be anointed. And once you are anointed, you are untouchable. Oh, yes. I would say my secrets la mine. I would say every day, you must learn how to pray. I'm done for 2 minutes. Even at least 30 to 40 minutes. Uthandaza. Uthangaphela umthandazo wakho kuphela singisi, kuphela Swati, ungene tikwetilimi rabasoko mando ribazeke. Utauva so uthandaza and tilimi is more dangerous. Because we are dribula Satan. Wakala kuthandaza ngetilimi. So ukala manje kukhuluma the heavenly language. You are pleasing God. Ngoba livila uNkulunkulu lithi letinye tithelo letina ukhombisa kuthi sesingabagotshiwe ngamonwele it is to speak in tongues. Oh yes. Akafanele ukuthi nawumzalwana una 2 years usindisiwe sola kwathi khuluma ngeklini kuze kwenyana Masilela wonke lo sindisiwe Masilela how to speak in tongues. Thank you Jesus. Asikhamando wedwana lethi uyatipitiliza sempi ngoba Satan utagcina sikopa lesiswathi sakho nawuthandaza ngaso agcina sanda lesipedi agcina sanda lesibhunu agcina sanda lesishangane salo ungena kurabo keke mando kosuka kamplata uyaqala lapho Satan uyadeda manje uyabona ukuthi ayikhona sekulibhokile lejazi lekuba intodzana yaNkulunkulu ngoba kuba intodzana yaNkulunkulu la usho ukuthi ngisiza ungima kuNkulunkulu but wonke lotelwe uNkulunkulu intodzana yaNkulunkulu. We are the sons of God. Asumeni simene kinyawo sitothandaza egameni lenkosi.